Ngicela ukubingelela nguMangutho Zangoma esibholonye ezinye esibhola amathambo umphathi wekhoba isandla sensimbi sobo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda ngelajelo bathatha umanzi olwandle umanzi ababayo ke sengimangele nezabafazi ezikhona inhliziyo ebomvu amangale ngesithombe lesengisifakile namhlanje ngizochaza ngani ngelumbo lesibeletho kubantu besimame kwesilisa ilumbo lesinye. Ngizoqala ngalabo abantu besimame lelumbo leli lesibeletho lifike lihlale kuphi esibelethweni la kumele kuhlale khona ini abantwana kuye bese lelumbo liyabadla noma liyabakhipha beyaphuphuma. Lelumbo leli liphinde futhi lizolala naye futhi umuntu wesimame lizenza isilwane mayithi uyahamba uyolahlela isilwane uyagezwa ayisuki lento kanti lento iyilumbo ikuphi isesibelethweni sakhe. Lento fanele ukuthi iphume kuphi ikhishwe izisuke kuphi esibelethweni sakhe ukuze azobathola abantwana ukuze futhi lo muntu wesimame azokhona ukuthola ini umuntu umaqondana ngoba ma enalelumba ngeke azamthola umaqondana ngoba yini lelumbo ligcine selivuka isikhwele kuye ngoba lilala naye. Wonke umuntu wesilisa mayemthola mase lelumbo liyamxosha bebange nje into encane bexabana acikeke yena yabo mase yahamba lo muntu usuke engaxoshwa nguye kodwa usuke exoshwa yini yilelumbo leli. Mase ngizothinta la kulabantu besilisa ukuthola ukuthi unelumbo esinyini. Lelumbo liyinkinga ngoba kubantu besilisa liqeda ini inzalo. Lelumbo ngalesikhathi liqeda inzalo kugcina ke nanenduku nayo isilimala egcina naye sephelelwa yinemizwa egcina naye esebona ukuthi hayi kungcono ngihlale ngedwa nalo futhi lelumbo liyalala naye umuntu wesilisa lizenze ini intombazane emayelele ebusuku kanti lelumbo leli lizokwenzana lizomqeda inzalo lizomqeda imizwa. Yikho nabo abantu besilisa uzothola ukuthi enakuna kwesinye isikhathi uthi mayithola umuntu bezwana naye bezwane banede balala nalowo muntu bexabana behlukane yini yilelumbo leli elizivuka isikhwele manje kucishe kufane namuntu wesimame ngendlela lamalumbo asebenza ngayo. Lelumbo ke lisuke lifakwe umuntu onomona ukuthi wena ungagani umuntu wesilisa yena engaganwa. Yikho ke ngithi ke kubalekile ukuthi umuntu mayezazi ukuthi unaleyo nkinga leyo athole izinto zokuthi akwazi ukusizakala ukuze kuphume lelumbo. Abanye lelumbo leli ligcina selimfakela ini nesigcwagcwa nesichithe ebantwini esehamba umuntu ethi hayi mina nginesichitho kanti yilelumbo leli livusa isikhwele salo ilumbo. Yikho ngithi kubalekile ukuthi kubalekile ukuthi wonke umuntu ozazi ukuthi unalenkinga ehambe yofuna usizo akwazi ukusizakala thokoza.